akantu gato gusa ndahita nkwereka ubu ngiye gutangira ndamukubita episode 909 What playing in the wrong person izina ry'Imana tumuhungu w'igikondo uko niko twe tuvuga niko twirahira we morph we crazy we bad. You better keep that in mind. We don't play no game. that's the real talk that's the real shit for the real one that knows what I'm talking about ndababaye bishoboka yewe ndababaye hitawe urambabaje. Yes, kazi iwabo w'amatiku, iwabo w'ubusotwe, iwabo w'ubujajwa, iwabo b'ababazi. Aha n'ahandi ni kuri My Empire, waharyamye kabisa nta kabuza. Umunsi rero twaje n'itiku rishyashya, uwo bita Ice Mob na buri kantu. Barimo barabagana ku mbuga nkoranyambaga bimeze nabi. Ntugende udatanze igitekerezo cyawe cyangwa ngo utubwire wowe uko byumva, ninde wabaza undi, ninde warushije undi. Kandi kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro bikurikira. Reka ntangire gutya mwiyumvire. Mubwire icyo cyana kigura aba followers ko nje na game batkunze ndowa motherfucker nje paritse Benz uracyari igipeti gikorera senkana shut the fuck up ca bugufi ndigati birenge kukurikivera no kukuvuga ngo uhaye hit gusa ngomba kwirya nkoresheje verses nigga listen up kuma mama yako ruwibumbogo nakurya ningoto wansanze mu rugo kundira hifoto ntazi ko mu mutwe ufite mitorosho nkurusha impano ndetse n'ibiceri wanabyivugiye kuri igipeti igire mu rugo kwinywera ibere ibi bintu dukora bidusaba budget ikinisho ugura aba followers twe turi busy dukorera dollars abana bansubiza gute ko nta showbiz uzi ibi bintu wamenya babirapa gute nakiriye bitches nigga. Ahangaha mubona yari disi ya mbere ya buri kantu, noneho umva uko Ice Mob yamushobeje. Baba bamutunze mikoro, ijambo rya mbere yavuze yaraturitse ararira aravuga ngo baratunaniza amani nawe yumvira ino video. Baratunaniza mwana, baratunaniza. Ako ikintu cyonyine man kizagumya kibatungura ni uburyo mutunaniza tugagumiza tukabikora kandi barusha kubaho neza mwana. Please man. Baratunaniza baba ndiga bana. Please man. Urumva grand frère urumva ko baramunanije kugeraho ubwo bamwica, kugera agahinda kamwica, kugeraho umuntu w'umugabo aririra kuri mikoro. Ariko se reka twumve noneho nyuma yo kumunaniza ibyaje gukurikiraho. A few moments later. Mubwire icyo cyana kigura aba follow motherfucker nje shut the fuck up kuma mama yako bitches nigga. Nyamara uyu muntu ashobora kuba ari we winaniza. Ngende kureba muri statistique nkasanga ni uri kwinaniza. Mujye muri comment namwe mucimaka umuntu umunaniza mu muzana cyangwa se nimba ari nawe winaniza nabyo mubivuge. Umuntu bananiza gutatuka nagurike discipline iri kumugonga, discipline nikomeza kugonga uraga nk'ibere ryawe gogo. Nkuko mubyumvise umuhungu bita buri kantu muri disi ya mbere yari yakomye umuntu bita Mob pe yari yamukubise. Umuhungu niyanganya yahise amukorana na disi ya kabiri, nayo mvu ukuntu yamukomye bya hatari. Hari abantu badakinishwa. uri niga y'agafu ipusha umuzutu. Hagararaho niga umena intoryi wizanye sinanjye wavuze yuko ufite umuzutu wasamye kareve ongera undebe neza utacomye yitaye n'ibiceri kandi niga nibyo wabuze pusi narigase baza n'ifoto yose ikiri bukubabaza urasanga ari umumere nabo batoto birirwa bavuga ko nafunze bari bashiki bawe babaze naratunze ndagufata ngukande wicane n'amadage yakubeshye ko menyerwa tanga uwo muzutu gende. Umuhungu wacu bita Ice Mob nawe yabonye bamubaze kwihangana biranga ahita asubiza muri diss track ya kabiri gutya. Nko mubibona Ice Mob ari mu bitaro ngo havutse umwana bita baratunaniza mwana. Baratunaniza mwana, baratunaniza. Ako ikintu cyonyine man
kizagumya kibatungura. Ni uburyo mutunaniza tugagumiza tukabikora kandi abarusha kubaho neza mwana. Please, man. Baratunaniza abo baniga bana. Nigga, like, please, man. Baratunaniza bro. That's why I was recording. That's why I was recording. This one, ntibyagarukiye aho ngaho kuko nk'umuntu nkanjye ukunda amatiku ntibyari kugarukira aho ngaho, niganje no muri comment wabita mikati mise nk'ufollowing ninda mbati witegura episode 950 Olivier nawe ati muhenye na brother ko numva batangiye kubyegereza umutima ra Badimana ati mubage rwose. Ino disi ntiyarangira aho ngaho, nabonye hari n'abandi ba content creator bayivanzemo nk'uwo bita Beyumve nawe ibyo yatangaje. Ice Mobi nabonye yafatanyemo na buri kantu, ariko ka Ice Mobi karacyari akana no mu mutwe akantu kakirata intebe karata igikoni cyubatse mu nzu, iyo usohotse ugisigamo mubyibuke, cyubatse mu nzu iyo usohotse ugisigamo, ntago ari ukuvuga ngo niko kacyubakishije inzu ni y'ubukode man. Iyo ukiri kuri ya level yo kurata utuntu nyine, nguri kurata ngo wifi, nguri kurata ngo ubukiri umwana, kuko umuntu wagize icyo ageraho nta nubwo umwanya yawubona, kuko ibikorwa birivugira. Ugasanga umuntu afite izina ngo kwa Mutangana, ugasanga umuntu afite izina ngo kwa Rubangura. Iryo zina si wararyihaye n'abantu barimuha kuko abari kwiye. Ese uracyari akana urarata ngo dore ngo wifi, ngo dore ngo nkina game. Ahisemo buracyari akana sheri, uracyari akana pe. Ikindi kuvuga ngo baburi kantu bacuruza intebe, ariko ngo nta ntebe nziza bagira mu nzu. Ubundi incuro nyinshi baravuga ngo kora cyane ntujya kora nk'umucakara urye nk'umwami. Baracyakora niyo buri kantu ati kuba yarafunguwe ni byiza. Ngaho twereka handitse Mobi icyapa ku muhanda cy'igikorwa cyawe. Mani gufungura business mu Rwanda biragoye. Ubaracyari umwana uro gukina game koko. Hano bajama bavuye kure sheri, njya mbareba. Niba ari bwo kibimenya ushobora kuba uri kwibaza atasaba abahungu bapfuye iki, byagenze bite kugira ngo bigere ahanga. Ikintu cyabaye nuko uwitwa Ice Mobi hambere ahanga yabuze Instagram yayibuza bitangaza kuri TikTok ye. Abahungu babibonye baravuga bati nundi aba followers bawe ni abashinwa wari warabaguze. Ice Mobi arabasubiza ati abantu dukoresha imbuga nkoranyambaga ntiwakavuze gutyo, ejo nawe yawe ushobora kugenda nanjye nkaguseka cyangwa nkakwishyura. Bitangira aho ngaho bigenda bizamuka gutyo mpaka bakoranya amadisi. Ntugende utanditse comment, dore nzikunda kubiduhure muri comment umbwire ese kuri wowe urabona ari nde wakoze track ya Danger, urabona ari nde wakomye ndito, urabona ari nde wamudisinze byatari. Kandi wibuke gukanda kuri like, share na comment na subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bikurikira. Ciao.